Lamsogo friends nirokni bagwi tinibo hainhai tobui phaijak private job ni update je samung naitugui tongnai bekar khlaigui daily haike naitugui tongnai rok channel bai je phone krwngdi tonglaidi nirokni bagwi daily nang haike update tobui phai tongo nirok je samung gothok jamani sokphai keba samung khlai manai direct call khaigini inge je sikang daiti call khaimanai brongno o samungo krwngdi mao inge je daiti khlaimaya inge vacancy rok bangui thang hangke maya rok mau hain bagini rok video nuke daiti doiti ne call khaigani try khailidi tini horo nuk hangke salai kene call khailidi nirok phungai kene search khainai di ei channel TRIPURA job ni haike nirok daily nom haike update manai inke nirokni bagi ang tini belai ke bokha tongthokjak nirokni bagi tini post kahang kahane sokphaijak tongo haini bagi ani bokha rok tini belai ni srangjak inke nirokno ang haike kahang kahang tobogoi update phunuk mala hangke ani bokha rok langkana belai khena haike sranggati tongthogo ang nirokno try khai tongo bahai bahai kitebe kahang kahang ke toboi phunuk phaimano ang bono try khai tongo inke je ani channel ni bokhak te nirok samung mala hi khnala hangke ani bokha rok tebe srangnai inke haike nirok bo samung naitugui tonglaidi so haike krwngdi ni naitugui tonglaidi ke nirok je bekar khlaigi ni tonghang ke samung naitugui nijeni sakbai thang basanai hi income khaigi basanai hi wansokgui tongke nirok haike ne channel bai je phone krwngdi tonglaidi haike je phone nirok haike ne nugui manai te nirok gothok jangmani sokphai keba nirok samungo khlaigi manai inke simia government job rok bo bokhak update rok joto nugui manai je government inge tabok je update katal sokai front ke afron sokai nai je afron nugnai bohaita inge hai tabok daily update ni kaisa notification oke je ang update omani goke government job rok phan sokai tongmani rok ma hangke tini ni hai din rok sokai la hangke u dinono nirok nugui manai kaisa short ke boni pore je full notification hangke kaisa alada ke haike update manai kaisa video oke aproke joto details rok aproke nugui manai bohaita inge video singan sikang kaisa nirokno samon inge je NIOS news ni bokhakte nirok class 10 12 pass khaigani musugui tongke wansokgui tonghangke angbai krwngdi daiti ne haike nirok percentage kabang magaine pass khlai manai video description o ani mobile number rojak tongo nirok contact khaidi angbai haike nirok admission nadi haike percentage kabang nadi inge fade tini na update no naineli কর্মী চাই বেগ বাজারের লোক নিয়োগ করা হচ্ছে ইচ্ছুক প্রার্থীরা বায়োডাটা নিয়ে যোগাযোগ করুন যোগাযোগ বেগ বাজার হকার্স কর্নার রোড আগরতলা কাইসা বেগ বাজার বরক নাজাগৈ দঙ্গো যে মুসুক নাই যে সামং হাই বেগ বাজার সামং খাইগান ইন্টারেस्ट दंनाय रक बायोडाटा तिलांगै ब्रक बाय मालाय दे ते ब्रकनि जोगाजोग हाय खलाइजांनाय इंगे बेग बाजार थांगै निरक डाइरेक्ट न निरनि बायोडाटा तिलांगै दाइति दोइति रोइदि तिनि निरक ता हर नुगै दं हांके सालो दाइति थांगै रोइलायदि हायके ओ सामंगो krwngै मानाय हकार्स कर्नार रोड ओ जागा हकार्स दिगिनि काइसा बेग बाजार हिं दंमानि और जागाको थांगै रोलायदि आगरतलानि ब्रनि मोबाइल नम्बर सकang हायकेबा कल खाइगि फानायदि मोबाइल लैन नंबर के 0381238196 हायकेबा 0381359494 कन्टेक्ट खाइदि नेक्स्ट नालिफिनाय কর্মখালী আগরতলা ভগবান ঠাকুর চৌমুহনী স্থিত একটি খাবারের দোকানের জন্য সব ধরনের রান্না জানা মহিলা বা পুরুষ কর্মী চাই কাইসা আগরতলা ভগবান ঠাকুর চৌমুহনী গো কাইসা চাজাগনাय हाय दुकानो जे माइमि सुंगानि गोरों बहाय खरकसा ब्रै हायके बासला खलाई मानाय इंगे ब्रनि मोबाइल नम्बर कन्टेक्ट खालायदि 9863075063 कन्टेक्ट खालायदि नेक्स्ट लोक चाই উদয়পুর শহরের জন্য তেলি ও জিএসটি জানা লোক চাই অতি সত্তর এই মেল আইডিতে বায়োডাটা সেন্ড করুন কাইসা উদয়পুর শহর যে এরিয়া গো তঙ্গই তংনাই রক হায়কেবা হাই অর যে জায়গা তঙ্গই ফানো খায়ানি মুসুগই তংনাই রক ইনকে হাই তেলি তে জিএসটি नि যে নলেজ তংনাই রক ইনকে ও সামঙ্গ খলাই মানাই ইনকে knowledge dong hangke nirok daiti ni borok ni email o nirokni biodata send khaidi borokni email id ke
rudppp@gmail.com nirokni biodata send khaidi. Next vacancy নবজীবন প্যাথোলজিক্যাল ল্যাব এর জন্য একজন মেল বা ফিমেল স্টাফ চাই যোগাযোগ যোগ্যতা বিএমএলটি ডিএমএলটি জিএনএম 2 হুইলার্স আবশ্যক নবজীবন কাইসা দোকাननिबो मोनके नवजीवन पैथोलॉजिकल लैब ओमहाय खरकसा चलायाखैबा बोरै स्टाफ नाजांनाय Nirokni qualification tongo nangnai BLMLT DMLT aikeba GNM course rok khai tongjak hingke nirok te bike rok bo aikeba scooty rok phana tongoi tong hangke oro jago khlai manai broni mobile number haikeba WhatsApp number ro contact khlaide 700508096 contact khlaide te kaisa hangke 9436126693 contact khlaide next আমাকে কাইসা এডমিশন नि बागै जे MBA कोर्स खाइने हिवा सगै तंनाय रकनके निरकनि नोटिफिकेशन एडमिशन नि काइसा अपडेट नि नोटिफिकेशन रगान हे बनबो इंगे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कमके इम्फॉलो इंगनाय इंगे एडमिशन नोटिस फॉर द एकेडमिक सीजन इंगे 2024 to 2025 बने नाइनेलेने किसा नोटिफिकेशन Online application are invited from eligible Indian national for admission to one postgraduate leading to master degree, 2 hingke MBA Agri Business Management, and 3 hingke PhD program at the Constituent College. Tabung nadi tama khaimana nadi post graduation ni bagai master degree khlaimanai MBA khlaimanai MBA hinke agri business management no khlaimanai third tongo PhD program khlaimanai hinke je omo haige wansokgui tongnai MBA course rok khaine hi wansokgui tongnai rok haike PhD khaine hi wansokgui tongnai rok hinke oro jaga ko krwngdi manai brone krwngdi manai hojagai sorry online application khaimanai boni last date ke online to apply khaigani last date 15 September 2024 jara Sunday jara tongnai boni details information nugani bagai hingke prone college ni website o hagai naimanai www.cau.sc.in no nirok website o hagai check pura details ok nugui manai hingke nirok admission apply khaigani hingke broni website o na hagai omhai u je www or jagono nirok admission khlai manai online apply ke pari te next nalifinai omoke nirokni bagai khobor kahane humaga je samung belai ke naitugoi nangsogoi tongnai rokni bagai nirok joto no apply khai manai je interest tongnai rok hingke joto no try khaidi joto no try khaila hangke nirok magai mau je interest tongnai rok hingke nirokni experience they freshers je waisapa samung khaya ko wahai rokbo o samung try khai nai mau kaisa Agartala area go 5 star high omhai hotel Kwtal khulokjaknai o hotel Kwtal khulogani bagai borok or jaga kapang mane najaknai nirok interest tongkhe krwngdi te apply khlaidi bahai ki ma khlainai bo hairokni process rok bo nirok no phungo ronai te nirok video no paithak jora nailedi te kaha ki khanadi te nirok friends no bo share khailedi bro bo samung naitugui omhaike khlai mana bagai Kwtal kongke subscribe khaigi tonlaidi daily update magani bagai te daily ne search khaidi ei channel TRIPURA job si haike nirok daily no maike update nugui manai engke fadi nainelene noa spice aspire omhaike kaisa restaurant ni haike ba hotel ni bumang Kwtal khulokjagai tongo a new hotel in Agartala with 5-star facilities in hiring for the following position tabok nadi 5-star hotel haike kaisa Kwtal khulokjaknai noa spire he kaisa khulokjagai tongo Agartala sohoro te post rok kamangwa najaknai tama najaknai hingke naidi front office associate khoroksa broi najaknai
smart good communication skill rok bo tonga nangnai kok samani te smart ke tongani bohai rok hingke nirok or jaga go apply khaigi nai manai front office associate ni go post ni hingke bumang te second o tongo front office executive oroke experience tonga ni nangnai te good communication tonga ni nangnai IDS knowledge a plus tonga ni nangnai hai nirok je experience tongnai rok bo apply khaigi nai mawo ningke nirok experience tong hangke salary rok bo kahang kahana manai hai restaurant koto hai 5 star hai hotel koto rogo ba salary rok bo kahana maga hai ni bage nirok try khaigi nai di je 5000 hai je dukan siko hai rogo hangke 5000 ni bara nos maya hai ni bage nirok hai go try khaidi salary rok 12000 isime 15000 hai rok le manai hai ni bage nirok joto na try khaidi ke joto na je try khagai je selection nang nai rok select nai rok hai ke samgo khlagi manai ingte kaisa tongo 3 number ongke housekeeping associate ongke experience tonga ne na experience tongoi bo khlai manai te freshers candidate dong ni bagai bo khlai manai je waisaba sam khlaya ko bahai bo khlai manai chalangai bo khlai manai brengai bo khlai manai he or jaga rok housekeeping associate oke engke 4 number oke HK supervisor ro experience tonga ni nangnai chalaya ke ba brai oro khlai manai te 5 number tongo FNB associate o experience tonga ni nangnai te good knowledge tonga ni nangnai nirok ni experience hai ke ba knowledge hai tongke FNB service o je knowledge tongnai rok ke hai ke apply khagi nai di te 6 number tongo commit to experience in India Chinese Tendur and Bengali kaijin hai ke nirok je sanaga ni rengoi tongnai sanaga ni je Chinese ni Tendur ni hai je experience sanaga ni tongnai rok ke apply khagi nai maga nirok je ke pane manai je experience tongnai rok le je ke pane manai engke 7 number tongo kitchen helper ro experience or bo tongo khoroksa chala te 8 number tongo KST male ba female or ke experience sara nirok apply khagi manai nirok try khagi nai di joto no apply khagi nai 9 number ongke security experience tongke engnai khoroksa chalangi bo khaima bo brengai bo khaima go apply te 10 number tongo laundry operator experience tonga ni nangnai IBL setup ni go ke through knowledge in laundry operation ni go knowledge tongke engnai te 11 ni tongo laundry assistant female experience laundry assistant knowledge knows ironing folding etc hai dok ni knowledge tongke experience tongke nirok apply khagi nai mabu ke 12 le tongnai sales and marketing experience sales and marketing personnel having a proven track record hai je experience tonai rongke knowledge tonai rongke apply khalai di inke 13 tongo account manager minimum 5 year experience te with knowledge teli ni je 5 years experience knowledge tongnai rok inke nirok apply khaidi nirok je ke pane or jaga rok manai ERP9 je teli ni software inke je knowledge tongmani hinge ERP9 hai ni knowledge tongani nangnai teli ni te 14 tongo account executive kam cashier 2 years experience tongani nangnai knowledge inke teli tongani nangnai ERP9 hai ni knowledge tongke hotel software ni IDS ni kaisa software je hotel ni tongmani bo hai ni knowledge tongke ni rok je ke phane o samungo manai tani manai ho ke je knowledge tongke joto ne hai ke mangi mau hai ni bage je experience tongke prefer brojaga hai ni bage rok asa mau ta kisa inke 15 number tongo storekeeper experience tongani nangnai inke asuk jona namoni update 15 jona hai hai kabang mane post na jangnai habane nirok joto ne apply khaidi kabang mane post or jaga katal khuloknai hai ni bage kabang mane na jagai mau inke nirok contact khlaidi bro ni mobile number 7058522223 o contact number khlaidi hai kheba te kaisa mobile number 9862812630 contact khlaidi te interview maro nai for an interview or apply je interview ni bage nirok hai ke ne call khaidi bro ne hai ke ba email id go bo rohori mau nirok je
sikang contact khlaidi boni pore je kok rok salai mani pore biodata rok rohodi hinsa ke nirok whatsapp te fan rohodi hai ka email te fan rohodi am hai ke khaji te broni email id ke nuahsre2022@gmail.com broni email id te last date inke apply nirok last date khlai broni last date brok je last date hi romani ke 01 September 2024 jara apply oroni bisingo ma khainai inke je interest tongnai rok joto ne apply khaidi nirok salary bo kaham khe na manai inke nirok tini na update to asuk nang sinai nirok daily update magi tongani bagai channel by japron krwngdi tonglaidi te nirok friends on share khailedi o ma kini daily update magani bagai friends on pungai kini nirok subscribe khainai di channel tripura job se eke update je pufron nirok nugui manai inke tini na update to asuk nang sinai joto no hambai